Klokken 9 tirsdag morgen mødtes dommerne i dette års udgave af Årets Pressefoto for første gang. Efter et hurtigt rundstykke og en kop kaffe gik de i gang med det store arbejde. Bare et sted, som vi er så mange, der har levet med, kan man sige, en del år på den her ordentlige måde. Altså man har kunnet se det ude. Jeppe Rasmussen sad og drak kaffe i stuen her. Marie Lok Hansen blev myrdet i dette hus i 1967. Det er lige blevet solgt, og de nye ejere har inviteret en udvalgt skare af pårørende. Altså, jeg synes, det er et forsøg på at fortælle den der historie med rekonstruktioner på en meget spændende måde, faktisk. Jeg synes, der er mange gode idéer, men jeg synes måske, der er lige lovligt mange gode idéer. You will remember, you can use these two, the green and the yellow button, to keep your photos, your choices, and then you, at the end of the day, you will have the winners in green and the runner-up, and photos for the exhibition in yellow. It's nice to go through the folder and see all the pictures. And then all of them, and then make the choice. Yeah. Instead of taking 50. Yeah. I mean, see all of them. Yes, all the photos in the catalog. So you have an idea of the overall quality. Yes, exactly. That has But I think we should not talk about all the pictures that are not important. I think we should spend our energy talking on the clicking on what we want, and if one of us wanted to go, we will take it further, Yes. and then we can take the discussion afterwards. Okay. It's a little bit slow, isn't it? This? Somebody? No. Category fantastic, plastic? Too much show. De 6 dommere har stadigvæk et meget stort arbejde foran sig, og for dem, der har indsendt billeder, er der kun ét at gøre: vente.